وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم بود شد تأکید سر دایکی کریه چنکی باری تعالی او تشتی دایکاتا بوده کری نکته یا غامضه یا برزه فهگر دایک نکته نعمتا کد گلتا کری تجبیر کر فكيف بالمنعم هو الله. بوچو گوتی امك 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 ثم ابوك تأکید سر چیه؟ چونکه ساکی دایکاتا اجدس بیکی نه حیوه تو ازدکی دا پاشی اجا ساکی نه حیوه وی گرانیت نکتشته که همه تو بس جلکه که گرام که برخو تو دی فرده وی دو پشکیت باران بین او تشته گران تو دی فرده 10 کیلو چی مسافه قادریش چند جرده بین خودی فإنما أفديك بكل رحابة تو يزكي ويدابي نحيفا بل حتى هند تشتاد دلوي چوي جبرتا قد نگه بو زرر بيت نخاريه پاشي كو پیداوي بس ساعتا واجان طلقات الولادة وقتی اوهات يعني كي امام عمر عن عبد الله بن عمر كو ديك خوش يمن پشتا خو كري عطا مكه وحفجر طواف بكر پشتاخو كري نرسل عرباني نفس ياري مش پشتاخو كري وهاد قلت اما اديت حق والدتي هل من حق ديك اخو ادانك قلت ديك جانا ولادي طلقة واحدة من طلقات الولادة ما اديتها افهمت اجبير كري باشكو بيداوي شب و روز راندم سريتا افهم از في تأكيدي بمقدمة بجم اصل ما با مرا ماما مقصد ما مقدمة مظن باشي الشاب روج او مستعدة كو حياة اخوك كتا قربان زيان اخو بس تو چلي نهي شبين آنبي دي خو صار كت بس تو گرم دي خو برسي كت بس تو تير بي عطا شي ريجا اجا عطا مظن كت تحسب كت چند زحمت